Ajde. Gurni ga bre. Ajde, gurni ga, uspini ga. Ajmo. Moraš ga gurati lakto malo. Znaš građenje, kako građenje? Znaš građenje? Trkam. Malo laktom ga. Peta meni. Peta. Znaš što je peta? Lakto. Ne daj. Kaži mu Markoviću, ne daj. To. Gurneš ga. Gurne ga rukom. Tako i protrčiš. Evo je. To. Markoviću, kaži mu. Penac. Jel penac je? Enac. Šta je? Penal. Penac. Ajde, penac. Šutiraj penac. Šta je penac? Zaleti šut. Rozno to primjer. Petam, samo vedi. Tu. Trk tamo. Evo je. Evo meni. Vidiš gdje si? Okre. Ale tak ci brzo! Ajde, šuti, ajde, tata! Što je još jedan? Gušenje, ajmo. Ajde, navali. Dvojica vodi Marković i ne Mora i tata i mama, svi. Ajde, deda. Evo, Marković je dosadan. Peta. Marković. Ja navijam za Marković, a i za tebe. Milane, najbolji ti. Deda, vreme je da ti uđeš u igru. Ne znam, Papići protiv Papića. Tako je, ajde. Ne visoko. Ajmo, slomi mu noge. Slomi mu noge.
Daj ovdje nam. Neće, ne stoji on. Daj ovdje na travu. Ubici golmana. Jedan je onesposobljen papić. Ja sam pao. Neće. Aj. Hajde sad malo pauzu. Ne dole, ovamo. Trk tamo beži. Daj ruku. Beži. Trč negdje. Beži. Evo ga Marković, beži. Daj gol! Idemo da budem gol! Aj ti batine dobiješ. Vidiš kako on tebe udara i ti njega. Ti bežiš, napadaj. Kakav fudbal?